дар масири зиндагӣ инсонҳо касоне ҳастанд ки хират, фидокорӣ ва донишро ба мисли чароғе дар дили дигарон фурӯзон месозанд. яке аз чунин нафарон ки ҳаёташро сарфи илму маърифат ва тарбияи шогирдон кардааст, омӯзгори собиқадори соҳаи илм ва маорифи кишвар Қурбон ва Мақсуда Боқиевна мебошад. номзади илмҳои биология, дотсенти кафедраи биохимияи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, Мақсуда Қурбонова олимаест ки зиёда аз 5-10 сола бо кору фаъолияти босамараш ба илм ва таълим хидмат кардааст. ман дар оилаи омӯзгор таваллуд шудам. дар оила мо 3 духтару 1 писар будем. падару модари мо ба ҳар кадоми мо маълумоти олӣ доданд. ҳар кадоми мо дар соҳаи зиндагӣ роҳи зиндагии худро тай намудем. вақте ки мактаби миёнаро тамом кардам ва мехостам ки ба донишгоҳи тиббӣ ҳуҷҷатҳоямро супорам, падарам гуфтанд ки ман дар симои ту муаллимаро мебинам, мехоҳам ки ту кори маро давом диҳӣ. хоҳиши падарро рад накардам. ман ҳам ҳуҷҷатҳои худро ба донишгоҳи омӯзгорӣ супоридам. донишгоҳи омӯзгорӣ факултети биология ва химияро дар давоми 5 сол хонда бо дипломи сурх, яъне бо баҳои аъло тамом кардам ва гуфтам ки акнун орзуи падари ман амалӣ шуд. лекин тақдир маро ба академияи улуми Тоҷикистон ба кор сафарбарӣ кард ва ман ба он ҷо дар ҳайси лаборанти калон ба кор рафтам. дар давоми кори худам ҳамроҳи одамони бисёр хуб кор кардам. дар лабораторияи Носиров Юсуф Саидович, академики Академияи улуми Тоҷикистон ва роҳбари ҳамон лабораторияи биохимия ки маро ба кор гирифтанд, ман кор карда истода ба аспирантура ҳуҷҷатҳои худро супоридам. солҳои 1982 вақте ки аспирантура тамом шуд, аз сари нав маро дар ин лаборатория ба ҳайси коркуни хурди илмӣ ба кор қабул карданду баъд аз он солҳои 89 вақте ки ман ҳимояи рисолаи дипломии худро ба хотима расондам, ба донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба кор даъват шудам. Мақсуда Боқиевна Қурбонова, доценти кафедри биохимия, 35 сол боза дар инҷа фаъолият дорад. Мақсуда Боқиевна солҳои 90 дар кафедра омада аввал ассистент, баъд доцент шуда кор карданд. ин кас як мактаби бузурги ҷумҳурия гузаштагӣ ва академик, доктори илмҳои биология, профессор Носиров Юсуф Саидович ки ин кас директори институти тадқиқотии физиология ва генетикаи академияи илмҳои Республикаи Тоҷикистон кор мекарданд ва ба роҳбарии он кас аспирантура хатм карданд, баъд аз он ҳимоя кардану ва номзади илмҳои биология шуданд. ман фахр мекунам ки аспиранти чунин як олими машҳур будам. Юсуф Саидович Носировро на танҳо дар Тоҷикистон ва дар Россия, дар тамоми дунё мешинохтанд. он кас ҳамчун роҳбари сахтгир вале бениҳоят меҳрубон ҳамроҳи мо кор мекарданд. дар лабораторие ки ман кор мекардам, дар он ҷо ба корҳои илмии ман Зульфия Нигматовна Абдураҳмонова ҳамчун коркуни калони илмӣ дар ин лаборатория кор мекарданд. номзади илмҳои биологӣ, коркуни пешрафти илм Бобуҷонов Ваҳоб Акбарович бениҳоят ба корҳои ман ёрӣ расонда, бо дастгирии ин олимон ман кори илмии худро дифоъ намудам. дар вақти корҳои аспирантӣ бениҳоят дар саҳрои Калон фотосинтези тритикали ном растаниро ки вай гибриди гандум ва ҷав мебошад муайян мекардем. ҳамаи хусусиятҳои физиологии биохимиявии онро, яъне сортҳои гуногунро муайян карда, вобастагии процесси фотосинтез ва ҳосилнокии онҳоро муайян кардем. Мақсуда Қурбонова 16 апрели соли 1952 дар шаҳри Душанбе чашм ба олами ҳастӣ кушодааст.
از اوان کودکی محبت به دانش و آموزش را از پدر و مادر آموزگارش آموخته راه علم و معارف را انتخاب نمود. باری اول در سن 7 سالگی پای به آستانه مکتب گذاشت و سال 1969 مکتب میانه شهر دوشنبه را با موفقیت ختم نموده تحصیلش را در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام شیفچنکا امروزه به نام صدرالدین عینی ادامه داده فاکولتت فنهای طبیعی شعبه بیولوژی خیمیا را انتخاب نمود. مقصود قربانова از جمله آنهایی بود که علم و دانش را تنها وسیله کسب نه بلکه راه زندگی انتخاب کرده بود. با مهنت صافدلانه و زحمت پیوسته سال 1989 رساله نامزدی دفاع کرده عنوان علمی گرفت. بعد از حمایه رساله سالهای 90 وقتی که ما رو به این دانشگاه تکلیف نمودند من به این دانشگاه به کار آمدم و ما رو به حیث اسیستنت کافدرا انا حمیدونا ما رو با خوبی پیشواز گرفتن به کار قبول کردند. آن کس مدیر کافدرای بیوشیمی بودند و ما رو به این کافدرا به کار قبول کردند. من در دوام 35 سالی که در این دانشگاه کار میکنم همراه این معلمان و کلکتیو آموزگاران به نهایت خود را آدم خوشبخت حساب میکنم، چون که در دوام این سالها از اسیستنت کافدرا تا دوسنت کافدرا معلم کلان و دوسنت کافدرا ما را تربیت کردند. معلمه قربانова مقصوده بکیونا سالی 1990 به همین کافدرای بیوشیمی دانشگاه طبی اومدن تشریف نمودن. اون وقت من علاقه در اینجا 2 سالی سابقه کاری داشتم و معلمه علاقه همچون نامزدی علمهای بیولوژی به انستیتوت اینجا اومدن از دانشگاه علمی و این کس که عصب اون سابقه کاری داشتن بنابر همین معلمه رو در حال به وظیفه دوسنتی پیشنهاد کردند و معلمه همچون نامزدی علمها هم کورسی لکچه هم موضوع لکچه می خواندند و هم درس‌های عملی رو می بردند. معلمه با سبب اون هم که اون کس معلمه گویم که نو بودن لیکن معلمه توانستند که دقت دانشجویان رو به خودشون جلب کنند. ما حتی در لکچه اون کس بسیار فعالانه اشتراک می‌کردیم برای اینکه معلمه هم به زبان اول به زبان تاجیکی سر کرده بودن لکچه و هم بعد به زبان روسی. پتاک‌های لکچه ها بسیار پتاک‌های کلان هستند. اون وقت 6-7 گروه در یک پتاک می‌خواندند. لیکن معلم با وجود اون هم بسیار معلمه لکچه ها رو به زبان برو فهم و روان دانشجویان می‌خواندند. در لکچه اون کس اشتراک می‌کردیم برای اینکه وقت ما چیزی که داشت معلم‌های جوان بودن سابقه کاری ما نسبتاً خیلی کم بود. برای همین هم اشتراک می‌کردیم. درس‌های عملی معلمه نیز خیلی پره روان هم خیلی می‌گذاشتند. من علم بیولوژی را از مکتب دوست می‌داشتم و فن شیمیا را هم از مکتب دوست می‌داشتم و می‌خواستم که به دانشگاه طبی داخل شوم. لیکن برای عملی کردن آرزوی پدرم و انستیتوت آموزگاری که رفتم بنابر همین این تقدیر و نصیب رو بینید که همون آموزگار شدم، لیکن باز در همین دانشگاهی که من میخواستم در آنجا تحصیل نمایم. حاضر ما فن بیوشیمی طبی رو به دانشجویان می‌آموزانیم و میخواهیم که هر یک بیماری که دکتر آن را سنجیدنی میشود البته با کشادن آنالیز ها آزمایش های بیوشیمیایی. اگر آزمایش های بیوشیمیایی رو نداند خودی دکتر و تحلیل درست کردن نمیتواند و تشخیص درست مانده نمیتواند. بنابر همین باید که دانشجویان ما فن ما را خوب آموزند، خوب دانند، از آنها دکترهای خوب برآید. مقصود قربانова سال 1974 بعد ختم دانشگاه به انستیتوت تحقیقاتی علمی اکادمی علم‌های تاجیکستان به کار فرستاده می شود. مدت 3 سال همچون لابورانت کلان لابراتوریای بیوشیمیا فعالیت کرده بعداً سال 1977 به اسپیرانتورای اختصاص بیوشیمیا داخل می شود. سال 1989 تحت راهبری اکادمیک ناصر یوسف سعیدویچ رساله نامزدی خود را با موفقیت دفاع نمود. اما من ناز میبینم وقتی که من با دانشجویان درس میگذارم، درس‌های عملی میگذارم و درس‌های لکسیونی میبینم که در چشم بسیاری دانشجویان یک خواهشی فهمیدن همین و
فنی بیوخیمی دیده می شود. وقتی که آنها بعد از تمام کردن لکچر سوال می دهند و جوابش رو انتظارند، من از این به نهایت خرسند می شوم که آنها خواهش آموختن این فن را از صدق دل دارند. و در درس ها هم همین خیلی دانشجویان ما وقتی که می پرسند که معلم جای های نفهمیدهشون رو وقتی از من میپرسن، من با خواهش دوچند به آنها میفهمم. مقصود بکیونا بسیار علمای حلیم، پاک وجدان در بین کلکتیوی کافدرا بنیاد عزت و احترامی کلان دارند. دانشجویان باید کس را بسیار با درجه بلند احترام میکنند، چون که زیرکی علمی خود را بیشتر به دانشجویان میدهد. چقدر که علم بیاخیمی را وای کس از خود کرده باشد، در همون عملیه‌ای که وای کس نسبت به تربیت دانشجویان عیان شده ایستاده است. بنابر همین هم بسیار دانشجویان در کجایی که وان نخوریم میگن که معلمه مقصوده بکیان بی‌نهایت انسانی حلیم هست، بی‌نهایت معلمه خاکسار هست، چون که وای کس همین در کجایی که نباشد با اراده قوی دانش پوری خود را به دانشجویان دریغ نمی‌دارند. آموزگار باید که نه تنها آموزگاری که من از در روی فقط فرمول‌های ریاکسی‌های نوشته فقط درس را گذارم، بلکه باید که ما و پسیخولوژی هر یک دانشجو مناسب رفتار کرده با آنها برای بهتر خوبتر فهمیدن فن ما، برای مناسبت بین آنها را خوب کردن، برای گشاده دادن بعضی مسئله‌های هم حیاتی و یا هم بیوشیمیایی با آنها ما باید مناسبت خوب داشته باشیم، همچون نه تنها آموزگار همچون خواهر مادر ما باید که با آنها رفتار نماییم. وقتی که طالب علم اگر درس رو خوب از خود کرده نتوانست، باید که جایهای نفهمیدگی آن را آموزگار فهماند، با آنها مسئله های در پیش ایستاده بیوشیمیایی را یک جای حل نمایند تا اینکه شوق و ذوق وی با آموختن فن بیوشیمی زیادتر شود. زیاده از 40 سال می شود که این بانوی صاحب تجربه در عرصه تعلیم و علم فعالیت پرثمر دارد. سالهای طولانی در کافدرهای گوناگون دانشگاه طبی و دانشگاه آموزگاری درس داده است. از سال 2005 تا به امروز در وظیفه دسنت کافدرا فعالیت می کند. در برابر این او همچون آموزگار کاردیده، تشبثکار و تشکیلاتچی خوبی تعلیم شناخته شده است. مقصود قربان و برای خدمت‌های شایسته‌اش با مکافات‌های کسبی و صحابی سرفراز گردیده است. هر سحر به دانشگاه من با یک افتخار به کار می آیم. کاری خودم را که دوست می دارم، نوابسته از سن و سالم، هر روز با یک وقت خوش، با یک امید نیک به کار می آیم و هنگامی که بعد از کار به خانه رفتنی می شوم، گویا که من یک روحی بالیده به خانه برمیگردم. بغیر از آن که ما با دانشجویان درس ها رو میگذاریم، البته من از دانشجویان خودم شکایت ندارم، نمیدونم ممکن است وابسته به سن و سالم است یا وابسته به درس گذاری من هست که در درس ها هیچ وقت بین من و دانشجویان یگان خیلی نافهمی نمی شود. بنابر همین درس ها برای من یک با وقتی خوش میگذرم. بغیر از با دانشجویان درس گذاشتن، ما کارهای علمی داریم. باید از روی کارهای علمی عملی که اجرا میکنیم، این با همراهی اسپیرانت ها، با همراهی طالب علمانی که با ما سر و کار دارند، ما باید که بعد از کار ایستاده از روی نتیجه های آنها مقاله ها نویسیم، مقاله ها چاپ کنیم. وقتی که همون کاری همون روزه رو به خاتمه میرسونم، به نهایت با وقتی خوش به خونه برمیگردم. معلم هنوز سال کار کردن خیلی همچون نامزد، همچون دسین درجه یک دو سال پیش اون کس رو همچون علوچی معارف عنوان دادن با معلمان. من گفتم میتونم که معلمان در بین من حاضر معلمای جوانانمون بسیار شدگان، هم وقت معلومات در همین جا میشنن، هم وقت با این معلم‌های جوان از اون کس مصلحت میپرسن از قسمت عملی. معلم اون کس با هم روسی هم تاجیکی فهمونده میتونن. هم وقت من گفتم میتونم که
маълума дар байни ҳам донишҷӯён ва ҳам устодони кафедра ва обрӯи бисёр калон доранд, ҳама он касро ҳурмату эҳтиром мекунанд. маълума ҳатто баъди дарсҳоам агар хастаям бошад ягон вақт ханда аз лабони он кас дур намешавад. мо баъзе аз дарс мебарем хаста мешавем, мо ҳатто мешавад ҳолате ки ман бисёр гап задан намехоҳам, маълума ҳама вақт даҳонашон пури ханда мебиёянд. ки мегӯянд маълумаҷон ором шавед, тамом дар чеҳраи кушод ягон бор он касро бадқар мо ягон бор надидем. фазои тинҷи ороми корхона мебошад ки одам ба вақти хуш ба кор меояду бо вақти хуш аз кор ба хона меравад. ин аз ҳама беҳтар аст барои ҳаёти инсон. ҷавон будем, бинобар ҳамин ҳам ба дарс гузаштан, ҳам ба корҳои ҷамъиятӣ, ба ҳамааш вақтамон мерасид. ҳоло ҳам бошад агар шикоят надорем. ҳозирам ҳам дарсомонро мегузарем, ҳам корҳои ҷамъиятия мегузарем. дар давоми донишгоҳ кор кардан саркуратор ҳам будам, роҳбари ҷидди донишҷӯён ҳам будем, ин ҷамъияти илмии донишҷӯён ҳам будем ки донишҷӯёна ҳар дар 2 ҳафта як бор баромадошона гӯш мекардем. кӯшиш мекунам ки ҳеҷ вақт аз кор наравам. то он рӯзе ки одам қувват дорад бояд ки кор кунад. дар кор ҳамеша вақтамон хуш мегузарад. дигар ин ки ман гуфтам ки муаллимони хуб дорем, ҳамкасбони хуб дорем. ин ҳамкасбомон мо якҷоя метавонем ки беғарз аз соатҳои дарсӣ нишаста соатҳои дароз суҳбат кунем. баъзан ба хонаҳои якдигар рафта якҷоя нишаста рақсу бозиҳо карда вақтамоя хуш мекунем. мақсуда қурбонова на танҳо чун олими барҷаста, балки ҳамчун омӯзгори собитқадам дар институти физиологӣ ва биофизикаи растаниҳои академияи илмҳо, донишгоҳи тиббӣ ва донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ фаъолият менамояд. ӯ дар тадқиқоти илмии марбут ба антиоксидантҳо, ферментҳо ва механизмҳои муҳофизати ҳуҷайра саҳми арзанда гузоштааст. одам барои он ки дар кори худ пешрафт шавад, ба фикрам одам бояд дар болои худ бояд кор кунад. ҳама камбудиҳои худро бояд ки худаш ёфта истода ислоҳ намояд. дигар ин ки агар тақдир намебуд ва хоҳиши падари ман ҳам иҷро намешуд мумкин, чунки хоҳиши онҳо буд ки ман ба донишгоҳи омӯзгорӣ рафта боз омӯзгори донишгоҳи тиббӣ шудам. инкас чандин солҳо ҷамъияти илмии донишҷӯён ба роҳбар будану ҳамон донишҷӯён кати корҳои илмӣ гузаронда мақолаҳо нависта баъд ҳамин донишҷӯён дар конференсияи илмӣ ки дар донишгоҳ мегузаранд иштирок кардагӣ. бисёр солҳо барои ҳамон то ҳоле ҳамон студентҳо табиб шудагӣ кор мекунанд, лекин ёдошон ба ҳаст ки ҳамон вақт кор кардагӣ буданд инҷа. ин кас модари мушфиқ 3 фарзанд дорад. бисёр бонуи кордон ҳастанд. барои ҳама ҳам донишҷӯён ҳамкорон ин каса бисёр ҳурмат мекунанд. ман соҳиби 3 фарзанд мебошам. шавҳарам шодравон 10 сол пеш гузаштагӣ буданд. мо фарзандҳои ман ҳар кадомаш оиладор. ман соҳиби набераю абера мебошам. ҳоло 2 та абера дорам, 8 набера дорам. худамро ҳамчун як одами хушбахт ҳис мекунам дар ҳалқаи ин фарзандон. ман бениҳоят хурсанд ҳастам ки ҳамин хел фарзандҳои хуб ба камол расидаанду онҳо ба ман ҳамин қадар меҳрубон мебошанд ва ҳамеша бо маслиҳати якдигар мо корҳоямонро иҷро мекунем. ҳама хислатҳои хуби инсонӣ дар он кас дида мешавад. мо ҳама хел шуд ки дар байни маълум мо маълумати бисёр унс гирифтем ҳардуямо. ман он касро ҳамчун хоҳар апаи худам қабул кардам. барои ҳамин ҳамин вақт бо якдигар дарсҳои амалӣ дарсҳои вая мо ба кабинети алоҳида додагӣ буданд. дар вақте ки мо дар медгарадок дар он ҷо кабинети бинои асосии он ҷо мо дарс мегузаштем, маълумати ҳам вақт дар як кабинети алоҳида мо ба додагӣ буданд. мо дар он кабинет ду каса ҳам вақт мешитем, ҳам вақт лексияҳои, ҳам вақт дарсҳои амалӣ, ҳамон ҷо ва якдигар маълумати таҳлил мекардем. ман дар зиндагии худам хеле бисёр шикастҳо ки дидам, маълума ҳама вақт ман ба ҳамчун маслиҳатчӣ будам. то ҳол манамо маълума ки 30 сол шуд якҷоя кор мекунем. ман ҳама вақт ҳам аз ҷиҳати ваи шахсии худам қисми оилавӣ ҳама вақт маълумати доимо аз маълума
маслиҳат пурсида меистам. Муаллима ҳама вақт маслиҳати ҳамин касе кор мекунам. Он касе мегӯянд ки Хусанҷон ҳамин маслиҳати мана гӯш кун, ман ҳар чи роша аз ту як курта пеш даромдагӣ. Барои ҳамин ман маълимаи ҳама вақт гапшона гӯш мекунам, маслиҳатҳои ҳамон кас касе ҳама вақт кор мекунам. номзади илмҳои биологӣ доцент Мақсуда Қурбон ва муаллифи беш аз 60 мақолаи илмӣ, 28 дастури таълимӣ ва маҷмӯи лексияҳои биохимия мебошад. мақолаҳои ӯ дар маҷаллаҳои бонуфуз ба нашр расидаву ҳамчун манбаи муҳим барои муҳаққиқон ва донишҷӯён хизмат мекунад. натиҷаи таҳқиқоти илмии ӯ хеле хуб арзёбӣ шудаву эътироф шудаанд. акнун ҳозир аз рӯи мавзӯи наве ки ба кафедраи мо интихоб карда истодааст, кӯшиш мекунем ки бо донишҷӯён ҳам дар ин соҳа кор кунем. аз рӯи мавзӯи пештараи кафедра мо чандин мақолаҳою чандин тезисҳо бо донишҷӯён кор кардагӣ будем. онҳо дар конференсияҳо баромадҳо кардагӣ буданд. дар шаҳрҳои Самарқанд, Бухоро, дар шаҳрҳои Алмато баромад карда соҳиби ҷойҳои намоён шудагӣ буданд. ин кас якчанд дастурҳои методии навистагӣ, курс мегӯям маҷмӯъаи курси лексияҳо аз фанни биохимия бо забони давлатӣ ки вай бисёр содда осон навистагӣ ки студентҳо бисёр нағз мефаҳманд. ба ғайр аз вай дастурҳои методӣ барои донишҷӯёни факултети стоматологӣ ва факултети фарматсевтӣ. ин кас мақолаҳо навистагӣ, аз 90 зиёд мақолаю тезисҳо ки баъд баромад кардагӣ дар конференсияҳои илмии донишгоҳи мо. ба ғайр аз вай корҳои илмӣ кардагӣ. ин кас корҳои иштирок кардагӣ бо тематика мегӯем, бо мавзӯъҳое ки дар ҳамин кафедраи мо кор мекунем, ин оксидшавӣ ва системаи антиоксидантӣ дар ҳар хел ҳолатҳо, ҳар хел бемориҳо иштирок мекунанд. ва як ферменти антиоксидантӣ ҳаст ки супероксид дисмутаза, ҳамуна муайян карда мақолаҳо менависану баромад мекунанд. ин меҳнатҳои арзандаи Мақсуда Бакиеваро ба назар гирифта маъмурияти донишгоҳ ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба сазовори нишони фахрӣ аълочи ориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ кардаанд. мо бисёр вақт аз Мақсуда Бакиевна суҳбатҳои муфид дар масъалаи корҳои педагогӣ, дар масъалаи корҳои пажӯҳишии кафедра суҳбат мекунем. фикрҳои моро пухта карда метиҳад. бонуи соҳиб маърифат Мақсуда Қурбонова на танҳо устоди донишманд, балки модари маънавии садҳо нафар шогирдони сарбаланд аст. ӯ то имрӯз бо муҳаббат, хоксорӣ ва устувории худ дар қалбҳои ҳамкасбон ва шогирдон ҷой гирифтааст. гарчанде ба синни мубораки 70 расида бошад ҳам, ин бонуи соҳиб маърифат фаъолияти илмӣ ва таълимиро идома дода, бо меҳри беандоза ба касб ва муҳаббат ба шогирдон чароғи хирадро дар дилҳо равшан нигоҳ медорад. вақте ки кӯдакҳои ман майда буданд, ман дар аспирантура будам, худо раҳмати модарам ба ман ёрӣ мерасонданд, шавҳарам ёрӣ мерасонданд, бобои бибии фарзандонам яъне хусрухшто манамам ёрӣ мерасонданд. бинобар ҳамин то ба ҳамин дараҷа расидагим ба ман аз онҳо бениҳоят миннат дорам. муҳити хона ба муваффақияти кор ин бисёр таъсири калон дорад. бинед ки агар равед ки хона нотинҷ бошад ё як фарзандатон бемор бошад, ҳушатон ба вай мешавад, ба тайёрии дарсатон вақт намемонад, барои ба кор бо вақти хуш омадан имконият намедиҳад. бинобар ҳамин барои кор кардан ин хушбахтӣ насиб кунад ки ҳам дар кор тинҷӣ амонӣ бошад, ҳам дар хона ки ба пешрафти кор ёрӣ мерасонад. барои саодати хонаводагӣ аз ҳама пеш дар хона бояд як фазои ором бояд бошад. бояд зани хона, модари хона меҳрубон бошад ба фарзандон, на танҳо меҳрубон, меҳрубони сахтгир бошад, то ин ки онҳо ҳам хондани худро, ҳам кори худро, ҳамаашро иҷро карда тавонанд. агар танҳо меҳрубонӣ кунедам намешавад. онҳо аз меҳрубонии модар ё падар истифода мебаранд. бинобар ин аз хурдӣ бояд ки падару модар ба тарбияи фарзанд аҳамияти калон диҳад ва
آنها رو صاحب کسب. معلما بسیار زنی با دولت هستند، همه خیلی فرزندای با ابروی، فرزندای تربیه نسل گرفتگی هستند. برای همین من میخوام که معلما هم وقت دائم سلامت باشند. مقصد بکیونا بغیر از این به نهایت انسانی قوی اراده گویم میشد، انسانی پاک جمعیت امروزی ما هستند، چون که در هر یک قدم و در هر یک پیشروی های وی پاک وجدانی وی نمایان شده می ایستد. برای همین هم ما اون کس را بسیار در کافدره احترام داریم. زندگینامه بانوی عرصه علم، استادی راهنما و تربیتگری دهها نسل دانش آموز، نامزد علمهای بیولوژیا دوسنت مقصوده قربان و رمز خیرات، محبت به علم و صداقت به وطن است. او زن و بانوی زمان خود ولی برای تمام نسل هاست، زیرا که دانش و مهرش را در هر لحظه زندگی چون نور به اطراف پهن می کند و بر حق نمونه روشنی انوار خیرات است.